का छक्का पन्जा सोन देऊँगा ल आज छक्का पन्जा हेर्न जाने ग्रुप मेरो छोरी पनि आउने रे छक्का पन्जा हेर्न नेपाली खस्योला नेपाली खम सक्छ पचा पचा प्रो छक्का पन्जा हेर्न जाने प्लान भ्यान्कुभर रियो थिएटरमा टिकट ल आजको स्केटनको चढाइ छक्का पन्जा 5 मा पानी परिरहेछ है रमाइलो भइरहेछ स्केटरमा चढ्न नि मजा आउँदो रहेछ कमर्सियल ड्राइभमा झरेपछि अब रियो चाहिँ नजिकै छ 2 मिनेट ड्राइभमा पर्छ यहाँ चाहिँ अब आज चाहिँ सन्डे भएकोले गर्दाखेरि त्यति भिडभाड चाहिँ छैन हैन आज यस ठाउँमा आएर मुभी हेर्न पाएकोमा धेरै खुसी छु
पाल्न हुने सम्पूर्ण बिसीका दर्शकबिनहरूलाई धेरै धेरै स्वागत छ। थ्याङ्क यू सो मच। हेर्नको लागि कतिको एक्साइटेड हुनुहुन्छ? छैन जस्तो लाग्यो। खै केही हुटिकन आएन नि खै त। खै सबैजना वहाँ माथि बस्नेहरू सबैजना तयार हुनुहुन्छ है? ल त ल आउनुहोस्। अब हामी एकदम चाँडै यो कार्यक्रम सुरु गर्दैछौँ हाम्रो छक्का पञ्जा मुभी। त्योभन्दा अगाडि हाम्रो एकदमै एनआरएनलाई धेरै धेरै के अरे सहयोग गरेर दिनुहुने के अरे हाम्रो स्पोन्सरहरूलाई सबैलाई एकदम थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु। र आउनुहोस् हाम्रोमा यता राजीव भट्टराई र नमो चावलागाई, हाम्रो अहिले हाल सालको नमो चावलागाई एनआरएनको अध्यक्ष हुनुहुन्छ यहाँ, अनि राजीव भट्टराई पूर्व अध्यक्ष हुनुहुन्छ भने आउनुहोस्। अब उहाँलाई 2 शब्द दिएर म बिदा हुन्छु। सबैजना मिलेर हेरौँला के त छक्का पञ्जा बाज। हस्, थ्याङ्क यू। केही पनि फर्मल नगरिकन आज हामीसँग यहाँको यो सरकार, यो प्रोभिन्सियल गभर्मेन्टको हामीसँग 2टा हाउसिङ मिनिस्टर रवि कालोन एन्ड वी हेभ अ सुनिता धीर हु इज पार्लियामेन्ट्री सेक्रेटरी एज वेल। हामीले उहाँहरूलाई हाम्रो कम्युनिटीसँग पनि जोड्न खोजिरहेको रे। एनआरएन भनेको चाहिँ एउटा अर्गनाइजेसन जसले चाहिँ नि ग्लोबल रूपमा काम गरिरहेको छ। त्यसमा चाहिँ नि यो प्रोग्राम, आजको यो प्रोग्राम हाम्रो एनआरएनको बोर्ड मेम्बर नमु चौलागाई नभएको भए सायद सम्भव थिएन। र यो जति पनि हाम्रो यहाँ भलिन्टियरहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले अहोरात खटेर चाहिँ यो प्रोग्रामलाई यहाँसम्म सक्सेस पुर्याइदिनु भयो। एनआरएनले जुन गरेको फन्ड रेजिङको लागि उहाँहरूलाई चाहिँ नि मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि नमुजी नभएको भए, नमुजी यो प्रोग्राम सायद सम्भव थिएन। नमुजी नाउ without delay anything, I would like to invite 2 of our distinguished guests, Honorable Ravi Kalon, Minister of Housing and MLA for Delta North. Ravi Kalon. Thank you so much. I know you want to watch the film, so I'll keep my comments short. First, I want to thank Namuji for the work you're doing to help put this event together. Raju, whenever he calls me, I always say, where do you want me at what time? I appreciate the work he's been doing for the community. And the big message I want to share with all of you today is that this is not just a film. What's happening right now is community. It's community building. And it's really important when you have a community that's just growing that you have networks, that you're able to connect with different people. And my message to you today is that we are a part of your network. If you need advice, if you need guidance, if you're looking for, I'm in North Delta, Sunita's here in Vancouver, and we'll support you the best we can because we want you to be here. We want you to grow a family. We want your family members to come. That's how Canada was built. All of you are helping contribute to making Canada a stronger and better place. So thank you for inviting me. I hope you enjoy the film, and we're here, we're partners, and we want to help support you as you settle here within our country. So thank you so much, and I'll pass it to Sunita. He is here today. It speaks volumes about the influence of Nepalese Canadians to our culture, our economy, our growth. And we are so fortunate to be a part of this great initiative by NRNA. And this is such a good initiative to raise money to help people who need that money and via promoting art and culture. Nepalese culture is very close to my heart. Once again, I should tell you, my name is Sunita Dheer. I am the MLA for Vancouver Langara. My best friend is Nepalese. And I'm also the Parliamentary Secretary for International Credentials. Our government is working very hard to make sure that internationally trained professionals can start working here in their own professions as soon as they come to Canada without having to go through many barriers that were there before. So that's great news. Nepalese culture is so close to my heart that I'm just going to share one thing about me, that growing up, I would always think that I will get married and I will go to Kathmandu for honeymoon. But instead I got married in Canada and I never got to go to Kathmandu, but that is on my bucket list. So hopefully one day I'll go to Kathmandu and share my experience with you. And with that, we should start the movie and stop with the lectures. Thank you so much, and I wish you all the best with photos.
तपाईहरु नभएको भए त्यति सक्सेसै हुँदैन थियो थ्यांक यू भेरी मच इट्स अ मुभी टाइम नट द स्पिच टाइम थ्यांक यू सरकारी जागिर खाएको छु पाल्ने आछ त्यसैले आएको छु सरकारी जागिर खाएको छु पाल्ने आछ त्यसैले Shaky on her.